Reka nshimire Kitoko. Ndagushimiye Kitoko ni imfura n'umugabo. Mwari muzi iyi minsi yose Kitoko yaramaze ataba hano, ariko Imana igira izina nyinshi n'uburyo bwinshi butangaje. Imana izana Kitoko kugira ngo aje kurwaza Muyomba muri iyi minsi ye ya nyuma. Imana yacu ishimwe. Imana igira umuteguro utarwa w'abana b'abantu. Ndamushimiye cyane, yarakoze. Shimiye Fabiola n'umuryango wiwe. Ico nihanganisha n'abana biwe Kitoko, Kagabo, Janvier, Fabiola. Yunus Bibarwa yitavye Imana. Nukuvuga ngo kuva no munsi inshingano yarafite umwana we mukuru ni Kitoko. Agomba tubivuge hano mu ruhame. Impamvu atabikoraga nuko yarazi yuko afite papa wiwe ahari. Niwe uyu munsi ugomba kugira ute kumenya inshingano zose zerekeranye n'umuryango. Murakoze cyane. Banye neza tuzamusindagiza kugeza nawe arangije igihe cyo kuba kuri isi. Ubundi tunihanganisha mama Kitoko na Kitoko n'abarumunabe by'ukuri tuzakomeza n'ubundi tuba umuryango umwe kandi dukomeze gukundana nkuko papa Yunus mwishywa wabo nyine. Kandi nyine umuntu azagenda kigeze. Bibarwa yari pasiteri w'umwizerwa uko muzi jiwe ka pasiteri mugenzi we, umugabo uvuga amagambo y'ubwenge atari menshi, kandi twamukundaga. Iyo ageze mu rugo iwacu twamubonaga nk'uruvukamo urwo rugo. None iwe yatashe nyine, ariko asize abantu nkuko bavuze. Urukundo rwacu namwe abatwari mwamubyaye tuzoguma dukundane nkuko bimeze. Murabona mushiki wanyu arashaje kandi ntansize. N'igihe tuzoba tukiriho murebe namwe uyu muryango wose uru rukundo rwacu ruzogumeho no kubo tuzosika. Tukavuga nagende agihe igihe kigeze kandi agiye ashimwa pe na mukecuru ukomere ntiwihebure. Tuzosangira ibyo dufite kugeza nyine natwe icyacu gihe kigeze, kandi abazasigara bazakomeza bakundana. Murakoze batwari, murakoze bakristo mweje mwaje mwese. Baby
yose narayihawe kandi nayihawe wa munsi nizera Yesu. Haleluya, amen. Komeza kunyobora urangije muzira Yeah.
twabanye neza kandi jewe twaganiriye amateka menshi akenshi nabaga ndiwe nkarariwe n'umuntu wo hafi kuri njyewe tuzomere data ibiganza gusa haleluya tugesane haleluya haleluya turibane kino gitero shani magusa zashima Imana mvuze impundu haleluya haleluya Bwana asifiwe tunanuta papa Tuzahinduka
biteguye kukwakira. Haleluya. N'abakwizeye bose baragutegereje. Isezerano ry'Imana ngo twakomeje kuri bamwe, twebwe n'abasogokuru n'abasogokuruza, twikiranye tuvuge ngo abamukunda kandi duhimbaze. Data we, uyu mume wacu yiteguye kukwakira, abakijijwe bose baragutegereje. Isezerano ryawe twakomeje kuribamo, twe n'abasogokuru abakijijwe bose isezerano ryawe twakomeje kuribamo, twe n'abasogokuru abamukunda twese, abamukunda abaturiba cyangwa twarapfa, tuzahinduka duse nawe. Abamukunda twese, abamukunda abaturiba cyangwa twarapfa, tuzahinduka duse nawe. Mu gitabo wacungami handitswe amazina y'Abeli n'Aburahamu na Mose, handitswe n'abahanuzi, intumwa cumi n'ebyiri n'abahungu. Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana twongere twingingi utekereze urimo kwitwara. Reka mbabwize ukuri, duherutse gusenga Imana agiye kubivugira imbere y'amateraniro. Duherutse gusenga Imana, ijwi riruruka riratubwira ngo hari abantu benshi bari mu matorero, ariko igihe barimo bakirangayemo, murimo muragira uburangare, ntituzatinya kubivuga. Songe fage orobayo atangire chekala mayo forma oshekekela orokelema turi byongerwa. Umwanya wacu warangiye, hasigaye akantu karesha ngo reka kuvuga ngo turakaririmbamo nk'igitero kimwe cyangwa bibiri gusa, ariko tube twumva kwindira ibihaye. Imana y'umujiri bahamugisha ndabashiraho sende nuzamuke. Gushima Imana nanjye ndamushimira ibyo yakoze, yankoreraga byinshi, yaranyambise, ubugingo buhoraho yarampingiye,
ibintu yankorereye ni byinshi kandi yansomesheje abana none yasomesheje abana barabasomesha uko biragenda neza abantu bose bakamushima bakamushimira yarangaburiye yarangabiye ibintu byose nta kintu atankoreye umwana wa mama. Yesu ashimwe. Biragoye cyane kuri uyu munsi kugira icyo umuntu avuga ntibyoroshe, ariko kandi si uko tubuze amagambo yo kuvuga. Kuba duhagaze kuri uyu munsi mukuru wa Muyomba ni ibintu bitoroshe, ariko kandi ni by'agaciro kuko yagiye mu ijuru. Sinzi aho notangirira naho nohekeza, ngize ngo muvuge bwo kwira bugace, ariko kuko umwanya ari mutoya turahina amagambo. Icyambere nshima Imana, ndashima Imana kuko Muyomba yagiye yarabyaye asize abana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Muyomba yagize igihe kirekire cyane, imyaka myinshi atagira abana, tukababara cyane twabaye iwiwe n'uyu mwene data, ari twe abana bagira mu nzu, ariko tukagira agahinda kenshi, turasenga turavuga ngo Mana uzodufashe Muyomba agira abana. Ni ukuri Imana iramufasha, barabyara abana. Icyo nshimiye Imana ni uko apfuye kuri uyu munsi afite abakwe, afite abakazana, afite n'abuzukuru. Bwana asifiwe, Bwana apewe sifa. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni ukuri cyo ni ikintu kiturema umutima cyane, nubwo tubabaye ariko imitima yacu irahumuritse. Muyomba ntiyipfanye, Muyomba apfuye nk'imfura. Muyomba yari umuntu mwiza yadukundaga. Sinavuga n'abandi bose bakunda bishwa, ariko nazaga mbona none kuko sinzi abandi mu ngo zabo uko bateye, ariko numvaga none kuko Muyomba dukunda kurenza abandi.